Najprej nalomimo 100 g temne čokolade. 120 g masla narežemo na kocke in jih dodamo k čokoladi. Oboje skupaj stopimo v mikrovalovki, nato pa zmešamo v homogeno zmes. 100 g pšenične moke zmešamo skupaj s 4 žlicami kakava v prahu, pol žlice pecilnega praška in enim ščepcem soli. V čokoladno zmes zmešamo 180 g sladkorja, dodamo 2 jajci in dobro premešamo, nato pa mokre sestavine primešamo k suhim. K masi primešamo en paket čokoladnih kapljic, nato pa je premešamo in nadevamo v pekač za mafne, ki ga prej premažemo z maslom. Brownie pečemo 15 do 20 minut pri 170 stopinjah Celzija. S skledico z ravnim dnom vsak brownie vtisnemo v jamico. V vročo brownijsko delico postavimo kepico sladoleda, čez pa prelijemo čokoladni preliv in potresemo barvne mrvice.